Nasib lodro malaikat wajib taturi Fon Jibril wayun basuro Rabbi Dua Mikail suro Rabbi wujud putran La Israfil sangkai kalayub ma'alun Puri Israel tugas gomnyan getari nyawa Bandum sare lam donyanya agamina Mungkar nangkir yang semua dalam jerat Urung mati lam donyanya gomnyan ngisap Rangkip atip bantu agamnyan gayo semerat Puta pubulam donya nyogam nyan ngisap Si kurang male ota tile muka masap Nurakanyan gam nyan jaga uro malam Si Ridwan menggambarkan mutuang Lam siruga gomnyan jaga bi perintah Ciruga lapan gomnyan jaga malam urok Urung taat lam donya nyokunan gepasok Nasib lodro malaikat wajib taturi Fon Jibril wayun basuro Rabbi Dua Mikail suro Rabbi wujud putran La Israfil sangkai kalayub ma'alun Puri Israel tugas gomnyan getari nyawa Bandum sare lam donyanya agamina Mungkar nangkir yang semua dalam jerat Urung mati lam donyanya gomnyan ngisap Rangkip atip bantu agamnyan gayo semerat Puta pubulam donya nyogam nyan ngisap Si kurang male ota tile muka masap Nurakanyan gomnyan jaga uro malam Si Ridwan menggambarkan mutuang Lam siruga gomnyan jaga bi perintah Ciruga lapan gomnyan jaga malam urok Urung taat lam donya nyokunan gepasok Nasib lodro malaikat wajib turi